ukimfunga kamba mbuzi, atakula accordingly, kwa kadri ya urefu wa kamba yake. Ile circumference, ile kipenyo cha ile kamba, si ndio? Kwa akienda hivi atazunguka tu hapo, yani atachola kulingana na urefu wa kamba yake. Kuna muda kabisa anaweza akaona nyasi nzuri, yani angetamani ili jani ni nzuri, ata stretch, atatoa shingo angalau alipate, lakini hawezi kwa sababu kamba inamkatalia. Ulichonacho ndio ambacho kitaamua matokeo yako yaweje. Kiende kwenye Efeso 3:20 nasema, atukuzwe Baba Mungu aweze kufanya mambo makubwa na mengi ya ukuu kuliko yale ambavyo tunaweza tukaelezea, kuliko tunayoomba. Pale mwisho anasema kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa pia Mungu anafanya vitu kulingana na nguvu iliyoko ndani yako. Kuna vitu Mungu viko tayari, ila hauwezi kaona vikimanifest, vikiumbika kwako, kwa sababu ndani yako hakuna kibebeo. Lazima kuwe na kibebeo ambacho kitaamua nguvu ya Mungu ifanye kazi. Hauwezi kaenda zaidi ya kamba yako. Kama unahitaji hayo majani mazuri, ongeza urefu wa nini? Wa kamba yako. Utaenda tena.